wamenya bikufa mu ihanga ryawe aharigana katonze radio West bitaboneje ngo bwire tugwa karengere kugaruka kugamba nabuciro kwataho numbasa kubana ngo no abantu bagenzere kunkata mubete mugambe nabo babagambira abantu baba bir affected nubangahi babintu bakora ki numbasa kubatwara ngahi rero babayambe ku planning konko mungamba mbatara baju batushikire abwencha mutakwenda ngo mugambe nabo yes bari bataka barebere hatu mbanze mwete abakuru babashubuza nico babarondire taro kindi mugambe nabo babatenseze rero ko hariho butarumbera umutekateka ngo burije bamba kujya ngutariyo to yetsi nazo zigende zizeyo bamba jya ngutubuhwire mu bumare de mwana mugango abantu bangire kuzo muruti mwana mugango abantu bangire kuza umuraharo mwana mugango abantu bangire kuza baharu mbere mu yona tukabikora konka abantu banga kubuzamo ecamuhera munonga abariyo mutare nko basendera mukutambagamba mukora assessment murebe umuntu umuhango mununga shekwa naruga munoha ushekwa naguma munoha kumwe wembikira bamace bereke kutwarwa abahango bakagira amaduka amahango high street bakaza mu central market yabace noza kushanga ngo hati uwakuye na yambwa hace tiyayambwa hati mwamusindika kandi umwamusindika be nakora hero aho jangwa kashakashikwa nakora mu munda muriye karumu oyine kizimbi a high street mwe bari munonga mwe bari kutensa kuruga Radio West Gambam Pre